Ngira baigembe batongera tune mubunge wa igembe Central Dan kile ibamenite ngabana kaira Mwangaza mwana dirikari yakini untubo kirerai karikare kura kwa Daniel Sniper na imutana wa mero baugite batianeri nyutungira bangabana kaira Mwangaza bakiromba baraboragira Sniper konekana gwe kilomidatene buri Sniper ni yutete na mbere gwe ko muchere ya mawa tungira bagichi tiatirikwa mwankedire akiwa taira Kyoto. Marion Karugi katomenye dinkuruki siasa ukonie kigina kia Wonfan kunenkanirwa kiri MTF nicionanitio samuka kia thoni kimwe Teresia Njia na aratongere baki siasa bareo bathirikari nene na akaunti bosiumiritie akiaria chief officer wa uritingwe wa mwingi kaunti ya Meru James Mutia nonanitie tumikia ngavana Kawira Mwangaza kunenkanira kigina kia Wonfan kiri MTF na kuwe atetheria nene kuthondeka boya barabara iri tukangite ni mbura Untubukiriri ni atongeria reo mubunge wa Igembe Central Dan Kile wa Karitho na mwandiki munene wa kiama kia Nopeu Franklin Karute wa mona MCA wa Koroto Sofia Mwila Antuwe kundiki mataka ira kana bakaende kundiki no kido kiko na chikana kantiwa akinyumera kike weto MDF kire yo changa turene kire ya matikwa na mtu ture kire ya woka kadise ture ene ni mukenga Sofia kuchoke mwenge MCA welure oyo wichi twana tokia twa ture ndiare ne kangote okuma piania kana ni MCA okuma ndia wito kwa MCA kenda ba yo ba ngiritate milioni tate paso ya 20% de kaunti ile kuya ndia tusie non tu pura ko ngwe kabane be to yuno unya ne ira itamwine ne nyanga tamu nyingi sana akita ya kuina msi baba ko ro ela ko ro ko kama uli ibo itane ya mungu odoro ko na munya ya ntore ne kala me banja wala ni bone munya ya yo menja to ngo ya anje no menya no ri antore ne lakini hivi sio nini msiba ndio na hiyo kaunti patura kwenda bona kwata na ya MCA ngabona ibatiwe kange wakantu taburetera kinyambia sekundi lakini mambo yao ya tope na nende na ndo kete bona kwata na ya MCA na ngabona wetu kwa yale bora papea memba ba miduka iko romba na mero kaunti onto mate tete bona kwata na yone na nyuma ya Mutia kuthetera ngavana Kawira na kuwa na kurwa kisiasa atongeria babare kiutatina miario eze ne baukirite na kulikithia tumikia kura Kawira mporo ya kisiasa na mwadhani hapa nafasi ingi kwa chief officer kidri kare mama jengi dare kali bali ndio kwa kali bali wakiwa Mutia nane ende kabisa chetu ni bandire Kawira Mwangaza munwa aja no tenge kwengande anto motenga kamete endea kwenge nale ku ko na mwa afika kwenye na rumo bombe akaobo na tia ko na mzee ndio na ya anjia na ngare etuki ntobya kwaria na nsio kewe the mighty na ini bake mwana ndiora wina mwana ndiora wensi itu aina ngese kami na fans sia tengi ngale kaunti inuka 98% di bawah ni biashara wamela na wamela basi kidite kwa leo wako wana milioni 5 na 1% tule milioni 5 tule ndio itaisaidia tuko kabla ni ile kujinuka lakini kabla na ile siasa sio ndio alikuwa na mungu
kawira ni ngo kiko kuna kiwa watu wangu kuna kama abu no to watu wa Yesu na mami kujaji ni aratongeria ba bameneretie aritingwe baba thirikari ya county nonto bakurea kueta kinya mwambo jumwe joko ni mututigi Bernard Sniper urairairwe kumania na siasa bakiuria mutongeria wa aritingwe ba gavana Kawira ningi wena kwithikira ni kukeke Sniper onto mwankari unoki abunge kwanza balolera moro MC balolera moro yama waziri balolera moro na mpaka balolera moro ili ya kwa jamii mtu pia ndio kuna mira dunia ndio kuna mira mama Mungu aliweka akoroa akora mabengo akaitwa robe na kuna mabango na wewe usika mama ndio kwa mabango ya mama ndio moro lori ingo direct ndisi yao ambia mingo la mwana leo ni ndo ndio mwangalie ndio kwa leo wako mwenye kwa nini wapi ndio ndio kwa sababu tu ndio karambo kaina nia gara usapoti mutonge abati kutongoyoma andi moyu ekuja mudakora ikidikete ando aenge no ti muntu wina right uti muntu wina ro dara kuita odoro muntu monge ona twaka o mapa yo na ba toa kweka ya ko kimu karikete mbere kinya ro kome kinya leta biringi e kuendelea mwembo rosi na ipaka mwembo luka miaka 25 kati kana kama yo na tuju na ndoba otuo melia kweta mwambo yo kwa ba kutoya ndoba kaunti ito kuona mambo ya karikete nje mwana huyo ito kuona uchunguzi potino na mwe pale barite yake athonikia kuriuria tenti na itebia ikundi ikijekene inuka njia nkiripotera weru Njuma kuuma njia gicioni kia ubunge kia Gembe Central Beta wa Marion Karugi wa Kenya.